Welcome to eLearner's spoken English class. Get to know our family members. What is a family? When I am born, I become a member of a group of individuals known as my family. Who is in your family? There are mother, father, brothers, sisters, grandmother, grandfather, auntie, uncle, and me. Mother. She takes care of our family. She also works to provide our needs. We also call her mom, mommy, or mama. Father. He takes care of us too and works to provide our needs. We call him daddy, dad, or papa. Sister. She also helps our mother in the household chores and looks after us. She is our eldest sibling. She is a girl. Brother. He also helps in the household chores and looks after us. He is our eldest sibling. He is a boy. Baby. A baby is a newborn child and the youngest in the family. Grandmother. She is our mom and dad's mother. She takes care of us when mother and father is not around. We also call her grandma. Grandfather. He's our mom and dad's father. He takes care of us when mother or father is not around. He also call him grandpa. My මගේ family පවුල my family මගේ පවුල members සාමාජිකයන් family members පවුලේ සාමාජිකයන් get to know දැන හඳුනා ගන්න our අපේ our family අපේ පවුල you ඔබ born උපත become බවට පත්වෙනවා group කණ්ඩායම individual තනි පුද්ගලයා known as හඳුන්වනු ලබනවා your ඔබේ your family ඔබේ පවුල when I am born I become a member of a group of individuals known as my family මම ඉපදෙන විට මම මගේ පවුල ලෙස හඳුන්වන තනි පුද්ගල කණ්ඩායමක සාමාජිකයෙක් බවට පත්වේ There are mother, father, brothers, sisters, grandmother, grandfather, auntie, uncle and me. එතන අම්මා තාත්තා සහෝදර සහෝදරියන් ආච්චි සීයා නැන්දා මාමා සහ මම ඉන්නවා. She ඇය takes care රැකබලා ගන්නවා. Also එසේම ඒ වගේම works වැඩ කරනවා. Provides සපයනවා. Needs අවශ්‍යතා. She takes care of our family. She also works to provide our needs. We also call her mom, mommy or mama. ඇය අපේ පවුල රැකබලා ගන්නවා. එසේම ඇය වැඩ කරනවා අපේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට. We also call her mom, mommy or mama. අපි ඇයට අම්මා, අම්මි හෝ අම්මා කියලත් කියනවා. He ඔහු takes care රැකබලා ගන්නවා also ඒ වගේම works වැඩ කරනවා provide සපයනවා needs අවශ්‍යතා he takes care of us too and works to provide our needs we call him daddy dad or papa
ඔහු අපවත් බලා ගන්නවා. අපේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට වැඩ කරනවා. අපි එයාට තාත්තා කියනවා. help උදව් කරනවා. household chores ගෙදර වැඩවලට. looks after බලා ගන්නවා. us අපව. eldest වැඩිමහල්. sibling සහෝදරයා. girl ගැහැණු ළමයා. She also helps our mother in the household chores and looks after us. ඇය අපේ අම්මාට ගෙදර දොරේ වැඩවලට උදව් කරනවා. අපිව බලා ගන්නවා. She is our eldest sibling. She is a girl. ඇය අපේ වැඩිමහල් සහෝදරියයි. ඇය ගැහැණු ළමයෙක්. He also helps in the household chores and looks after us. ඔහු ගෙදර දොරේ වැඩවලටත් උදව් කරනවා. අපව බලා ගන්නවා. He is our eldest sibling. He is a boy. ඔහු අපේ වැඩිමහල් සහෝදරයා. ඔහු පිරිමි ළමයෙක්. A baby is a newborn child and the youngest in the family. බබා කියන්නේ අලුත උපන් දරුවෙක් සහ පවුලේ බාලයා. newborn අලුත උපන්. child ළමයා. youngest බාලම. She is our mom and dad's mother. She takes care of us when mother and father is not around. ඇය අපේ අම්මයි තාත්තගේ අම්මා. අම්ම සහ තාත්තා ළඟ නැති වෙලාවට එයා අපව බලා ගන්නවා. We also call her grandma. අපි එයාට ආච්චි කියලා කියනවා. He is our mom and dad's father. He takes care of us when mother or father is not around. ඔහු අපේ අම්මා තාත්තගේ තාත්තා. අම්මා හෝ තාත්තා ළඟ නැති වෙලාවට එයා අපව බලා ගන්නවා. We also call him grandpa. අපි එයාට සීයා කියලත් කියනවා. Thank you, Ilanats.